Pozdravljeni ljubitelji plesa na območni reviji plesnih skupin, ki jo naslavljamo Plesne vigarije 2023, ki pa jo letos v sodelovanju z območnimi izpostavami Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ptuj, Lenart in Slovenska Bistrica organizira območna izpostava Ormož oziroma koordinira vodja območne izpostave Ormož Barbara Podgorelec. In v imenu organizatorjev pozdravljam vse mlade plesalce, njihove mentorje, ravnatelje njihovih šol. Med nami je tudi župan občine Ormož, Danijel Vrbinjak. Lepo pozdravljeni. Ne vidim ga sicer, ampak verjetno je tukaj nekje med nami. Predvsem pa pozdravljam strokovno spremljevalko Snežano Premuš. Lepo pozdravljeni v naši sredini. Snežana Premuš je diplomirala in magistrirala v Londonu leta 1998. Skozi 20-letno mednarodno plesno kariero in preko številnih izobraževanj doma in v tujini se je zbližala s številnimi plesnimi praksami, ki pomagajo pri njenem plesnem udejstvovanju. Trenutno deluje kot koreografinja in plesalka znotraj zavoda Federacija, ki se ukvarja z uprizoritveno umetnostjo. To pa je tudi kar težka naloga, sicer pa se ukvarja tudi kot pedagoginja deluje, ki kombinira ples, gibanje s somatskimi pristopi k telesu. Letos pa spremlja nastope na območnih revijah severovzhodne Slovenije. Izbrala pa je tudi program za regijski reviji Otroške plesne vizije 17. maja in Mladinske plesne vizije 18. maja v gledališču Park v Murski Soboti. Sicer pa območne revije plesnih skupin so namenjene pregledu plesnih aktivnosti otroških, mladinskih in odraslih plesnih skupin ter posameznikov, delujočih v kulturnih društvih, zavodih in šolah, kjer se ukvarjajo z različnimi plesnimi pristopi in zvrstmi. Vendar jim je cilj predstaviti ples na umetniškem nivoju oziroma kot odrsko umetnost. Na današnjem srečanju bo nastopilo 10 plesnih skupin, ki delujejo na območnih izpostavah Ormož, Ptuj, Lenart ter Slovenska Bistrica. Zaradi višje sile se nam danes žal ne bo predstavil plesni krožek osnovne šole Lenart, ki je nameraval nastopiti 10. s plesno točko Midve. Ampak žal je torej višja sila posegla vmes in jih danes ne bo v naši družbi, tako da vas v imenu organizatorjev naprošam za razumevanje. Sicer pa na svoj prvi nastop že čaka mlajša plesna skupina osnovne šole Ormož. Skupina deluje pod mentorstvom Dušanke Feguš. Dušanka Feguš je tudi koreografinja naslednje odrske postavitve, s tem, da so ji pri tem pomagale tudi plesalke. Odplesale bodo predstavo oziroma plesno, torej predstavitev, 3 metulji. Po trati so leteli 3 metulji. Eden je bil rdeč, drugi moder, tretji rumen. Skupaj so se igrali, letali, skupaj sedali na cvetove. Nekoč je začelo deževati. Hoteli so se omakniti dežju, zato so prosili različne rože, če jih lahko skrijejo pred dežjem. Ampak določene rože bi sprejele le določenega metulja. Kako to izgleda v plesu, pa bomo videli. Prva se nam torej predstavlja mlajša plesna skupina osnovne šole Ormož.
najcenejši stik. Milijone razlike, vsaka moj spomin in notri neki ljubezen nama prebudi. Milijoni ena zvezda, vse, kar je lepo v najinem svetu, ti in jaz, kot del neba, zasijevan. Ljubezen je edina, ki se ji ne mudi, v srcu polnem upanja, ta se lepši zdi. Vse za naju, vse za naju. Milijoni ena slika, vsaka moj spomin in notri neki ljubezen nama prebudi. Milijoni ena zvezda, vse, kar je lepo v najinem svetu, ti in jaz, kot del neba, zasijevan. Milijoni ena slika, vsaka moj spomin in notri neki ljubezen nama prebudi. Milijoni ena zvezda, vse, kar je lepo v najinem svetu, ti in jaz, kot del neba, zasijevan. Zasijevan. Tako torej zaplešajo članice mlajše plesne skupine osnovne šole Ormož, ki delujejo pod vodstvom Dušanke Feguš. Naslednja pa se nam bo predstavila mlajša plesna skupina osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Skupino vodi Mojca Kovačič, ki pa je tudi poskrbela za koreografijo plesa, ki nosi naslov Mali in veliki. Velike škratinje zaplešajo svoj priljubljeni ples, ki ga vse poznajo in ga plešajo že od nekdaj. Sploh ne opazijo, da jih izza dreves zvedavo opazujejo mali škrati. Velike škratinje so najprej presenečene, nato pa se odločijo, da bodo svoj ples naučile tudi male škrate. Torej, mali in veliki. Mlajša plesna skupina osnovne šole Miklavž pri Ormožu.
Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion too. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, 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 like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. I don't know, it's just something about ya. Got me feeling like I can't be without ya. Anytime someone mention your name, I be feeling as if I'm around ya. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. This is what I've been waiting for. Here I am, I'm coming out of the dark. Not afraid to show my secrets or my scars. This is where I'm finally free. This is where I'm meant to be. Here I am, I'm coming out of the dark. Out of the dark. V nadaljevanju pa se nam predstavlja plesna skupina Jazz Pionirji plesnega centra Mambo Ptuj. Videli bomo odrsko postavitev, ki nosi naslov Milijon sanj. Točka Milijon sanj prikazuje otroško brezskrbnost in željo po odkrivanju sveta. Skozi ples želimo prebuditi vse, ki se izgubite v monotonosti vsakdanjika, da se vsaj spominom ali dejanji spomnite na vse svoje želje in sanje. Tako Milijon sanj ima naslov naslednji ples, koreografinja je Amalija Mlinarič, ki pa je tudi mentorica skupine Jazz Pionirji plesnega centra Mambo Ptuj.
that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. A million dreams. I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I know I pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the best. Naslednja pa se nam predstavlja plesna skupina Osnovne šole Ivankovci. Svojo odrsko postavitev so naslovili Lutke. Za koreografijo je poskrbela tudi njihova mentorica Maja Novak. Lutka je umetno izdelana figura, ki pooseblja marsikaj in je lahko samo ena oporna točka, ki spremeni vrednote življenja, primerno danemu razpoloženju. Lahko smo lutke v svetu rutine, v svetu pravil in delujemo vse po enakih smernicah. Lahko pa smo lutke, ki živijo svoje sanje in iz lesenih rutinskih navad postaneš lutka, ki sama kreiraš svoj svet. Izbira je naša, katero lutko bomo izbrali za svoj svet. Plesna skupina Osnovne šole Ivankovci.
Tempo has reached critical level. Tempo has reached critical level. Starejša plesna skupina osnovne šole Ormož pa nas bo popeljala s plesom v svet Rdeče kapice. Vsi poznamo deklico s rdečo kapico, ki nese dobrote svoji babici. Na poti sreča številne živali, ki jih v temnem gozdu ne manjka in na nek način ji delajo tudi družbo. Nanjo pa preži strašni volk. Ali ji bo uspelo priti do babice pred njim, le kaj se bo na koncu zgodilo? Plesna koreografija je igriva, odraža mladost, veselje do plesa in druženja, je razgibana ter torej pravlično obarvana. Plesno koreografijo so skupaj z mentorico Sanjo Miškovič pripravile učenke same. Torej mentorica starejše plesne skupine osnovne šole Ormož, ki bo nastopila naslednja, je Sanja Miškovič. All I know
falling to pieces without you. I'm caught in my feelings about you. Falling to pieces without you. Over and over again. Every time it comes around, you look right at me. It's like I can taste wine, feel the sand on my feet. Take me back to paradise with your own symphony. You were tripping through the night with that perfect melody. Naslednja, sedma po vrsti, pa se nam predstavlja plesna skupina Grupo di Danza osnovne šole Benedikt. Njihova mentorica je Valerija Kebrič, ki je tudi poskrbela za koreografijo skupaj s svojimi plesalkami. Skupino namreč sestavlja šest učenk iz 6. razreda. Naša plesna predstava je sestavljena iz 3 pesmi, tako so zapisale v svoji predstavitvi. V koreografiji prepletamo različne zvrsti, kar naredi ples zanimiv in dinamičen. Tako pa so tudi naslovile svojo odrsko postavitev, in sicer Blizu in daleč. Plesna skupina Grupo di Danza osnovne šole Benedikt. Cause you
Naslednja plesna točka pa nosi naslov Shine Bright Like a Diamond. In sicer predstavila se nam bo plesna skupina Jazz Mladinke plesnega centra Mambo Ptuj. Delujejo pod vodstvom oziroma pod mentorstvom Nije Blažan, ki je poskrbela tudi za koreografijo. Takole pravijo: samo en kotiček vesolja je zagotovo možno izboljšati. In to smo mi sami. Plesna skupina Jazz Mladinke plesnega centra Mambo Ptuj. We're searchlights we can see in the dark. We are rockets pointing up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We have problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We need love. We were willing. We came when you called. But then you fooled us. Enough is enough. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? Tako torej zaplešajo Jazz Mladinke plesnega centra Mambo Ptuj. V nadaljevanju pa se nam predstavlja plesna skupina osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Prihodnost je v naših rokah, pravita oziroma bosta odplesali dve plesalki, in sicer Neža Lampret in Anuša Oblonšek. Ali se lahko res sami odločimo, katero pot želimo ubrati v življenju? To je vprašanje brez jasnega odgovora. To, ali bomo v življenju premagali ovire, s katerimi se bomo zagotovo srečali na svoji življenjski poti, je odvisno samo od nas samih. Takšen je tudi naslov plesa. Prihodnost je v naših rokah. Torej plesalki iz osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica, ki delujeta pod mentorstvom Urške Tič in Ajde Kavčič.
Iz plesne skupine Luna osnovne šole Ormož pa prihaja plesalka Meta Kociper. Njena mentorica je magistrica Mateja Meško, ki pa je skupaj torej z mlado plesalko Meto Kociper poskrbela tudi za koreografijo. Njun ples nosi naslov, enostavni naslov pravzaprav Jaz. Miniatura Jaz pa je tudi izvirni projekt mlade plesalke, ki izraža mladost, notranji boj, svobodo in možnost izbire. Izbrati torej življenje. Meta Kociper in Jaz. Za konec pa bodo nastopile še članice plesne skupine, jazz članice plesnega kluba Mambo Ptuj. Predstavile se bodo s plesom, ki nosi naslov People Help the People. Takole pravijo, kaj pa, če je življenje darilo? Ker naenkrat postane presenečenje, nekaj zabavnega, nekaj posebnega. Ali pa, če nam gledate kot na ples. To bi bilo nekaj čudovitega, nekaj, kar bi počeli z drugimi ljudmi, pri čemer bi razvajali čut za lepoto in ritem, nekaj, kar bi nas navdajalo z radostjo. Tako razmišljajo torej članice plesnega kluba Mambo Ptuj, ki jih vodi Nija Blažan, ki pa je poskrbela tudi za koreografijo. Did you know the average person spends 4 years of his life looking down at his cell phone? Kinda ironic, ain't it? How these touch screens can make us lose touch. But it's no wonder in a world filled with iMacs, iPads, and iPhones, so many eyes, so many
selfies, not enough us's and we's. See, technology has made us more selfish and separate than ever. Because while it claims to connect us, connection has gotten no better. And let me express first, Mr. Zuckerberg, not to be rude, but you should reclassify Facebook to what it is, an anti-social network. Cause while we may have big friend lists, so many of us are friendless all alone. Cause friendships are more broken than the screens on our very phones. We sit at home on our computers measuring self-worth by numbers of followers and likes. Ignoring those who actually love us, it seems we'd rather write an angry post and talk to someone who might actually hug us. Am I bugging? You tell me, cause I asked a friend the other day, let's meet up face to face. They said, all right, what time you wanna Skype? I responded with OMG, SRS, and then a bunch of SMHs and realized, what about me? Do I not have the patience to have conversation without abbreviation? This is the generation of media overstimulation. Chats have been reduced to snaps. The news is 140 characters. Videos are 6 seconds at high speed. And you wonder why ADD is on the rise faster than 4G LTE. But get a load of this. Studies show the attention span of the average adult today is 1 second lower than that of a goldfish. So if you're one of the few people or aquatic animals that have yet to click off or close this video, congratulations. Let me finish by saying you do have a choice, yes. But this one, my friends, we cannot autocorrect. We must do it ourselves. Take control or be controlled, make a decision. Me? No longer do I want to spoil a precious moment by recording it with a phone. I'm just gonna keep them. I don't want to take a picture of all my meals anymore. I'm just gonna eat them. I don't want the new app, the new software, or the new update. And if I want to post an old photo, who says I have to wait until Thursday? I'm so tired of performing in the pageantry of vanity and conforming to this accepted form of digital insanity. Call me crazy, but I imagine a world where we smile when we have low batteries. Cause that'll mean we'll be one bar closer to humanity. Tako so torej članice plesnega kluba, jazz članice plesnega kluba Mambo zaključile današnjo prireditev. Preden se poslovimo, pa na oder še vabim Barbaro Podgorelec iz območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, da vsem sodelujočim skupinam podari priznanja, ki jih bodo prevzeli njihovi mentorice pravzaprav. Tako da na oder najprej vabimo Dušanko Feguš, mentorico mlajše plesne skupine Osnovne šole Ormož. Na oder vabimo tudi Mojco Kovačič, mentorico mlajše plesne skupine Osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Emo Jeletancev, mentorico plesnega krožka Osnovne šole Lenart, bi povabili, ampak kot smo povedali, jih ni bilo žal danes tukaj med nami, tako da vabim v nadaljevanju na oder Amalijo Mlinarič, mentorico plesnega centra Mambo. Maja Novak, mentorica plesne skupine Osnovne šole Ivanjkovci, je naslednja, ki prejme priznanje.
Na oder vabimo tudi Sanjo Miškovič, mentorico starejše plesne skupine osnovne šole Ormož. Valerijo Kebrič, mentorico skupine Grupo di Danza osnovne šole Benedikt. Na oder vabimo tudi Nijo Blažan, mentorico plesnega kluba Mambo, ki se je danes predstavil s koreografijama Shine Bright Like a Diamond in People Help the People. Na oder pa vabim tudi Ajdo Kavčič in Urško Tič, mentorici plesne skupine osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica. In še Matejo Meško vabimo na oder, ki je mentorica plesne skupine Luna osnovne šole Ormož. Preden se torej prav zares poslovimo, dovolite, da še povem, da so današnjo prireditev omogočile občina Ormož, občina Središče ob Dravi in občina Sveti Tomaž. Še posebej se zahvaljujem krajevni skupnosti Ormož za gostoljubje v tem domu kulture. Sicer pa program dela javnega sklada za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož financirajo oziroma na nek način pomagajo tudi pokrovitelji, podjetje Puklavec Family Wines, podjetje Fiposor, računovodstvo Plečko, računovodski servis Istok Rakovec SP in gostilna Osmec. Tako, to je bilo vse za danes. Upam, da ste uživali, da ste morda tudi malo poplesavali ob vseh teh brhkih dekletih, ki so danes nastopile. Želimo vam še naprej lep večer, pa se vidimo na Migarijah, plesnih Migarijah 2024. Srečno!